nakia bakungu basta bakungu aba very complicated bakungu aba bakabe kire sigati chicho kaide lele bakonga biriti probox Jirongi tu akakojiru na tati jirongi rongi kwa nani usajo toka rongi kwa nani utoka wana bakungu bakayunera imbenga erongi elibu na 500 bakungu bone tukwamera ni chirongi basaja bakungu bakungu wale rongi mo kakane kere kitakia chiyangi. Children are a gift from the Lord. Abana ni wabale ebiyewa korwa sengo asenya sai They are a reward from him. Ekinekewa korwa sai abana ni wabale omwando korwa sengo moigwete asenya sai oigwete nayo babwate ngokoru abantu barate mira konyora abantu babeire miaka baimukire bose bantu batemire abande batemanga lirwa algo tirimbo kali koli una ko mirani teneri tutu bono bana mbako abantu batemanga lirikwa yoma tena agena nganyoro mongina gete otukete kemoni agesiekerete komobona kyo gesiekerete nge kemoni yake nake golete amatuko nane giakolire ngokebigwa toka giakolire ngati como bori bona ngakyo ngango kune kaiga baka kiebe musubati onda gacho mokeiga ogatebanga onyo kebutora mato kabori nga kebutora mato iga anyaire na iguro ya mo gatanga anya tinde nganya beke gesie ngekanya beke kemoni ke kolenga ki igwa ngankegenda ngakiateba abana ni wabaro omwando korwa sengo asenya sai unaona tigana na baboi nana na baboi ya baboi ora kole nyangi moto ndache ne besen ya kobo uyo ndache no bukumbi uyo ndache ne siras iko kwange bide akara ba ko batika moche nyangi yana ko batiko moche tere egasi atenero gwan Ekeunya sao you don't question. You just like accepting ekena kigwa kana ki. Na kikuanga. Mata bantu kura ko ya kwa sabalenga kapia nyoro mwana uliga. Na kwa muri kusenya sai. Bale ka munyu gwe. Ndiko na no musacha okunywa mu mukungu okoye. Ko go mungu ndiko oyo oye na ko tiri na pale tu yuriga dai kwa munyoma oyo munyoma emba igwana ngambu ya ko tamaki uyare oyo iga amuru jinga oyo ne buyaru njira ko endo ko ni kuruba mbiya ko te gono yon na ko na mai saji ni kujime utari ko kora utabuli moya kanywa moyo kera bal kunywa mana baro cheine akumoni kiwe tori matawenga chipo kuku aroje chips aelio oroje na taroji akorema bare kamone nai omwano ya kera ko iborwa nyasa no akorda bare kamone nai kera ko iborwa nyasa no akorda ngaki abantu bare seyo ko igwa basto mito ngaki mwana olivo yode na korte skulu kia nyorete aire ngakwa nyorete ngwa korte ayo sense bedi kwa tigirite sebedi ayo lita yoborete abantu bara somo kubobo wakunya kuvuati bintu bya bantu ngombe bya korte ire nga korte koma metera kwale bale kamone nai nyaro keliyo yode ngayaji naya gere kusi akia bantu bakanurite ayene kenyolini oriete jotali konore ebintu byose byoire egento ko cyane tede riyo mano ko mano uchi kolike riyo nyoma yo moto yo kwataka korea sibota iri sumu balenga mo igwe yobi mabwa to kamo iga na kitu asoma abana ne keo kurwa
asengo asai na igwa amasabombu ya igwa yo moko sabanga Nyasaye abakonye na inde kwe ni bareta abandi ngote ikwa ruya senya sa igwa marika buna hotela tabanga abana bayate abantu bandi mbalenga abana bacandete agwate birazi wata wewe muntu ndo tabanga abana monja to baruma obali kuruga gutire wikiru bali bagutakuna abana utakuna kurua wewe mama tumoje tumumete kuna jani kitumuje obala taranisa mama tumuna umonyo kwe kobole takubeka kuma etibu na moja dite metue ngo musubu mwana oyamo no yoise ikabere metu nagiatera Nyasaye oyo ko ngakingo some bukue kitabu kia Zaburi 139 basi tangu iko 139 verse 13 14 You made all the delicate inner parts of the body. Yes, atabanganya saoyo nero buatane tio muntu akamubuatania akamubekera amatu akamubekera omeme akamoroserie parane yago ikagarie tanya gweta tinya saoyo akakoroserie utu akakoroserie saoyo akakoroserie miuri embura netu embura etagiru chimi eka ni embura yaje kuchinda kugweta chimiuri kire Nyasaye akakorosi kurudi tingira akakorosi nyandi Nyasaye akakorosi enkonyo kete kurusa Nyasaye akakorosi kama kukubikira marama nena yanda kurukwa manyerere akabeke bito Nyasaye yanya akaokulika connect sinarole bobe mukingo iko yuguta makere bobe Nyasaye akakorosi buyo mungina Nyasaye akakorosi amata Nyasaye akakorosi baka kuchime speaker gete itaikuwe kumasaji orioka ya drum ushaona ekuigwa itaye korosi bikomibia kabirosi buye bikoba karosi kubakaga akakorosi asaya Nyasaye agatabanga akakubika senda ya nyoko inda ya nyoko ime wakanyikiro bangina mbale nande ria renge mulito ko nyuwete nyudige tikiruzi oro chonya kwa mwana chinkara oho jansa ngiara tabana akakurika buya go mwana oyo Nyasaye na mukoregete ko sita mukoregete tubara mukirete na mukoregete na marosete ayebono koko cha korro mwana ngake kona giato kirmuina kone Nyasaye mo ta rosete nona kare mwari de tenga mwari ba ko de meremu kono mbaki moke mo ko res ko ngwanya ko eta mechi ko na bana ba ruire batatu banne wa kumnya kite ekinege kone kiamu Kenya sa ebine bikora bya Nyasaye basa ga yati ujinse na Together in my mother's womb. Asenda ya mama ime. Thank you for making me so wonderful complex. Onye jingale ke buya kumate. Amen. Asa ino lege tekyo abu ke sako rusi. Bi wachet. Thank you for making me so wonderful complex. Iyo. Kai ino lege tekkara kwa mwezi. Tabanga akorosi. Asentere yo kuirukia. Yo kumya. Kai ligeri yai. Ika aso ko kara ligeri yo yeti agara to ko nya ko ligeri yo imosi. Imi mai ke yin. Ligeri yo yugo moral. Ayo ko ko mo tonde biya da biya koboka. Tato ino mo to Nyasaye siti wonderfully and fearfully. Ne. Ya fearfully. Ngonya karosi ko to Nyasaye karosi. Kata Nyasaye uyo ko korosi baka nanya ko ikamulire kero ko ayo ko rusi to.
ene complication ya Nyasaye manyo wikabulire toro chiacha ayo tidege ai kwa msini bileba ekaro komoka o tanga ni go chance kwanya komanyanga nkoroki yali bikora byangu bya Nyasaye kale mwantigete akiki mwantigere ebikora byangu baba bayegeteke dirigo tata digankore chibu ai dis digankore ga digaenda ndiga monyi gweti bakari ebikone Bwana ebikone yani hata banga fearfully and wonderfully mutakwane kimochere wonderfully and fearfully mongina ngankie kya kwani eliyo kwani kesongo mongina ngena alenge serious konya nakule kireke usi nakiateo toro sibia senchera yogo kumia yonya saa asta yago tigiti asta yo kurusinya sama mocho asta iyo unabona tiana na baguli bakungu na iya saa go tigiti ufu ebikobe binya saa ka korosiwi ama ta ka korosiwi na yani moko nyatabo inungobodi fearfully and wonderfully ne yasaka korosiwi mokungu yasaka korosiwi ya ama Isaya bakobekera bakebiyogeri abakungu bade abibukire kubitutura kuwo emo ngimo tutule ibintu Nyasaye bigiti umayete ebiyogeri byatigitwa kebuse ko tabia kona byatanga bakungu bade mbayi kwesibika abali bakuti kosigiki kubosongo street geti amate kabole tekagenda buzungu nari tari bakungu bade bakubazibi bazi kozato ndibwe kumbe tenza abona akuzigiki buli akuzigiki hakimu gatongo buya bakungu hakimu gatongo buya kwana mubogete ko kana ngaya Nyasaye watorose tibuwe hakia bakungu basi bakungu aba very complicated bakungu aba bakabekire sigati chicho kaine rere bakonga biriti probox Jirongi tu akakonyiru na tati Jirongi kwa nani usaji utoka Romi kwa nani utoka wana bakungu bakayunere imenga Erongi elibu na 500 bakungu bone tukwamera ni Jirongi basaja bakungu bakungu wale Erongi mo kagane kaya kitakia chiyangi Oni nsibuve people are complicated balenga mule naiji bobe mpares balenga mule naiji kakinya saka kutonga wonderfully and fearfully mate ngikuru mubero yinya saka kutonga taka kutonga buya yasaka mayanga botukukwalala mugaso kwa kolemeremo asobo ama tukayega yasaka kwetamake akotabanga asobo bero yinya saka kwete tumiyo mubero yo asoko mwakela ngaki mbuya mono asoko tokinya saka iyo ngiri toko usinya sama mocho atabanga gatotonga asenda ya baba buya umwana oni gatonge tu asenchera ya Nyasaye understand it weka Nageko nagoteba asayo train up a child the way should go. Okay, yo mwana, bona ko bwato mwana ati abakungu naba ya muli. Moto bweta abakungu. Aba ko train bako mwana manya kokwa. Mwana ko brrr na yakwa brrr. Nye bali maze mwezi. Mwana ko buga dadi na yakwa train, you are a trainer. That's what the Bible says, train up a child and where should go. That's why you are a parent. We thank you. You knew you understand the language. Abantu bane mbaraga tabanga maite kakiba abantu bacande gite mu kiroro ko abantu bakomana bamakurage aiwa kuminga ki aki musubaki oli acande gite aiwete buyenga tutaro mana mukima muntu kurage
Matembe jinere bwate diary program yawe ya kelito. Acha ndegete na linguete buya. Na abana bobale comfortable no mwana oyobo. Ejera nero ko abantu bachandegete asigete but they are comfortable. Obo gimobu barenga ki. Barenga ya abantu banyasai. Mwacha let us accept ngakama likalia da basi wachike to 22:6 train up bibungo ba motali kakia pesa yoko bukumo bwat kana tikabasa amaisha yebo bukumo bwat wakatwala kokoliki bibungo unga kakibasa maisha ntu bwat ibesa kirachinda babeke rom pesa morale jaga babasa. Teach your children to choose the right path. Egeria abana bao batore nchira engaki engia ekera bana abantu abanene imbatigara aliaze kwaba egereti onye ndi nkingo kora moyo onye ndi moyo kana ndi mwate babono okeri omwana karo moke okabo moto monene ta okora ngaki ta kuwa ndiro ko nyore bimwana bikurwana kanyoro mukungu ndo kurukuru moyo Kulinguwaye. Na ekora ngaki. Mawani aisiaka. Katasieke na emu. Ta korera matuli gentoki. Oyabona akwegeringa eseye ne kortaki. Train up a child the way should go when he get old will never depart from that way you have been training her. Ewa. Ngati wetu muchio yo monganyoro musubati ndo bwatu mwana komo. Mwana kakega kaya onya kuwatenga karate ngatorole yonke yako igeli mwana uyu maitaba saja bara akolete eufa hata ngabona nabikire kara kumbura yonke yako igeli woya tebanga olokeriyo mwana enjera wana tekola ndiro kwa edemechiga kwa edemechi yono mwana bono nkola ndiye sabuni y'abantu Inukola ndisa muri abantu banene. Ko ende mechi bana mbale batayige iribuya. Bana anko mbiyole. Ko mbiyole ngaleja. Ngaleja. Ai no muya ngaleja. I love my dad, Pastor. I love my dad up to now. When I was in primary, kana in primary. Ongo cha kunwe school mugaso, kisi cha mugaso kitu wachirelanje. Kana rumuntu nchira ngumusina ligojaka yani umusirende oli okulibaka my father my kontenga nato mwana one ngoyo ko musi amate nani ora ko ngomusi dai na ko biega my komboli akikwali libaka no ta to musi o manya ko kwa no muchango bwibi boko na jama likate abagu you train abata bange batanga bana basta bato sinyire ngabana ambaye no you have deviated from your work you have deviated orojo mwana oko omogani yako chichaiga okumubekere sani yana bekere nyame nyinde nane koruzi okuragira minto nano ruzi mwana uyu kwe ngino katanga mogani to 10 na bakoreta ngaki train up a proper way bale ngamure na nje buyang pares train your child ngokorama kita kan omwana nga brayo baba Bang, ya kora mama gani? Ada moment. Kora gani dagira bulangu. Bale ngamuri nje. Train. Abasaja bade bale you come late at home. What are you doing? Where are you supposed to be? Be at home and know how your children they are eating. Litu keri mona bo mobungu e mole na rara agende omanyiringa ki abana ba isibiti kibako ngia kibako imo giraso kurange
ate bimwana bikura bindi bikurira kwa manyanga kabono ge no buru kabwate kubukima karende na abatigira ya train atana wayate your parental, your work as a woman, your work as a man in the family. Your work, God has given you obligation. You teach and you train up your child the way he should go. Let us not deviate from the work God has given us. Onyo mwana wole school manyanga kiago iko. Abana banda akola mu mwalimu. Alikuwa bwate sio mwana oyo. Omwana onali buya. Teach. That's our work. And I know when God comes, He has to reward us. We got to work on it. Emere mutu akotemia. Abayoli bade bara agutomo mwana usideke tungo. Akoegeli mwana wa ibobe. Mbule gotu. Igere moyo na moyo. Aisha kanoni gere. Eteke tungo ikibwango. Nyomba bakale. Umwana we buna akonya gukina amanyete bwibimbu yababarandeke. Mbuyabone. Nono mwana momanya ka chaneki karamu be kuruwe skulu. Moboli nga akabere na igwa koranga. Ngokwa. Ngambu yamona so gutwara bire kwa konyire. Train your child properly. Now, my parents, my listeners, this afternoon, I want to urge you that you have to listen to the voice of God. Motagereri yogi riangu dia Nyasaye. Omwana ndi atimoka na igwa basa. Akonyakoraga nga. Iso mwana ngakiwa na igwa buru. Kevin, nangina? Saina. Na mungu chikanisa pi. Matukaya bagige ntumkirura akore kanene ke kweta kwa mwa Nyasaye. Ege ntumkere ko lamba samanga wante Israel one great trouble. Trouble make them to look upon God. Mechane kalameteria koligeringo. Yes sir. Ask why kiawa this has been happened to be a turning point. Wewe na nasi Nyasaye. Yentonke yora akore kanene na somo gibomo. Wewe tani kuwanja Nyasaye ne nkoro yao. Echinguru yao. Kyonsi. Uligeli umuntu ndakugoro umuyigo goro umuyiga uyo irenga onjole uyo irenga ayakuye gonki arengere nko ba sorora seri ugiria Nyasaye. This is your turning point. Malikanda batabanga, what can separate us from the love of God? Oira ne uchisenga, there is nothing which can separate us from the love of God. Even though it is persecution, it will never. If it is death, can never. If it is famine, can never. Even angels will never separate us from the love of God. Now we are going to say, "Sanibane, mocha senya sai, kaba senya sai, obogi momo." Obo moto do wa pesa ni, "Kaba je go mi direzimi." Nsenga kiri. Eminde bila biye mole chonjo. Lakini amangana Nyasaye. Iwo. Abantu bane Nyasaye agatebanga no agategerera yugiria Nyasaye. No. Sikitabu gya Genesis 7:7. Asa koiko. Mukungu na rogo ate bukuchimaega. Basta yakang. 7:7. And they went abroad the port to escape. Their wives. Na bakaba murababo. With them were all various kinds of animals. Na abume yobwato chingitinchi alengo ao. Those approved for eating. Jirichi anchere chokoliebwa. And
ne chibi cha ko wewe bi mwanso and those that were not along with all herds and other animals. basta kala tike ngitia mwangereza onye siku salika onye noko tama mwangereza tu atamira limu mwaga nikiyo ko ayo mwezi miu nayo kusaginzi njeli naja moto nako kala lakini si ningi urambi mama thank you. Okay, now be here. No, agasoa asobuato era weka. Bali mwata kerebu kwa agasoa weka. Ngotanga nite kora asoa. Onye kwata kerebu ngotanga nite kora asoa. No, who is the head of the family now? A man. Atanga lego soa me yagendo ki do muato. Ave foro dinango. Na mukungore. Foro di bae abana. Abane to koro boys. Na bakawa mo. Iwa pasta ngira kitabu kila punta iteko kule. Ekia. Basaja bari bako chiko muli tata utako chikanisa. Pasta. Ingo eto mukungu dagenduki. Na injembu eto mukungu dagenduki. Kono ga kiki mongo. Basaja. Kitabu kya korna Detro. Kana kwa Detro igo mungu. Deuteronomy okoiranira 31. Eyo 11, 12, 13. Eyo nongo kulira akina kulira. You must read this law. Moso mama chikaya, you must hoika. To all the people of Israel. Sabantu bonsi pi ba Israel. When they assemble before the Lord. Keleba usangere kana somonene. Before the Lord your God. Asinya sawo ino moneno ino. At the place he chooses. Asara chole. Call them all together. Owa angeli bonsi pi bawamo. Ngaya jakere. Gatu kwana ngaya jakere. Dimona rore kero munya siasa chikuita sikete sinaringe revival. Ukolangirika manyoka mwezi. Kamwana kalenge ka manyoka bakoruja singira ringe kuzibi. Katengena katikira huo. Gumwano akatengena karajerera ara batwebe. Iwe ule kebunge kegia chaka. Call them to assemble where God chooses. You begin with, but you begin with men. You abantu bako tanganerwa kwa so abu asinya sae achorie abako kubanto bantu basada women Children abana and the foreigners. na bamenyi wambalenga ngoko tangana uchikanisa abu atuna omo ferio ye esiti kiaye Kemobuat. Kuruabu. Abamenyi abantu bari nyasa akonyire. Nyasa akonyire abantu se yak. Okonyo abantu biti ngoko ngombe na mabere iga. Wewe mabere abantu mbato ibira. Nulende ka. Yang kote ngoko lendo muti. Nakimoko so. Anya nyasa ta kolenda oyo kolenda. Umaite ndiro kuruara maguru no mongiro ya buari. Okuruara maguru. Esukuma kwaka gendiro kwarenda oro kwarenda. Wako duari tabantu na bakwa motengera nete mwenzi. Uko bodi namba ari bali bakwa. Oigo mbama eto goiko. Bakwa baitulia bakwa. Nakiateba. Tebanga osangeria basaja wonsi baso asigura ya Nyasaye abakungu baso asigura ya Nyasaye abana baso asigura ya Nyasaye onye ko bwata bakoyememo na baro baso aralia bale kaba igure gake akina batigia to kwa sobo gimobo utanya baso asigura yangu kwa tera ngoli mokora kanga mwanya Nyasaye ngaki nabo munta ko tera nani baita ide mwanya Nyasaye amwa Yesu basaja mutali wiji kanisa muki ngamba ko yuru aki muki ngoku kuito mbago toka abasaja mu wiji kanisa bano muki jatuomi
abamu abe kanse nyasaba konya asiri ya Yesu bangina mu kanisa na mukinyi bale kamutali ko china imi mokia moko imokia nyasaba konye igabutwale ko sabera mono malika batabanga na sabera lingane limo kurwa sengo asenya sai menya senyo mbaya ya matukalenga ons unabono nalo cyo kusigali bo kuligwa sikete na itete ati kolengere nindi kubusi kone nyoni saisi yana tinguita amba ya kabere ninduta maina abere abiragwe kusigali tinguita ati ngaja konyolenge ebukuye batabanga na kinya sai ayanje teke wika karu mwana oyo mondo ne bwensi uramu anje takolana nanyo rumu mabwali inche kusigali tingo chipi lakini iguru onka ole kamwali kwanje toka ndio ole kamwali ko basabira ngaki na inu anja komera mwanya sai akitwa basabiri yasa bakonya sirikali ya Yesu iri muturi